gitangi bukumbira mwina nit na twathirie muchemanio na atongeria mbere meta kanda bwije imakani urongo takanda jira thuru atongeria ndekweja ndarene na atongera bambira thina iria bena cio na bambira area eje thina barabara thina doje imakani urongo atongeria bogete ka botogete bakumbira thina iria cie guku ntukwira nkiarie kyo tumindawire muchemanio ne jwaruto Your Excellency naja gukarita Turkana no twekethera twe neglected manto bote kona manto jira jabati imbi mwanya jo nana Turkana ethera nze goroni agere roje re Turkana roje ote mwanya na ndi mwanga tuge ukendeta rira ka president abo mwa kura borega mwera thina cienu dore mwa kura cia president kenda menyaga inda mwere ntukwemwe kwe area yeto dry rira ka tonyare woni ndeta kumweketha nkimwire nkwenda roje rwa Nyaki East no twaja mostly tipo ndare bore na mwire nkwenda roje rwa Nyaki East amenya area very dry tena roje kenda ruretwa te sawa ndeta kurerera barabara cienu omba kuelewa na dire muchemani au anda mwire ora kurite sawa inda ugere ntukwere bwambigirwe ndauga munene wetu watonya turetere sub county ndaugere ibwega no nturikare nene na kuigwa nekirera Ruto eja kureta igwa bo aretanga itakinyere etha nda akirie rengeja lakini nyankiuga no tukara kamete ne security andonete no tuitukurukaia re inda ije nejete lakini ukona bamebethirukana bakiuga bareta onite kamete ne security na mbwire bukithura atongeria tega ni mbito thomerete bukathura mwete bunge atonye kamete ne rikone atonya kamete ritukone kumenya kila bunge bakora babu bukona ngoecha borisi bukona manto jo botethia ruaru inde randikithĩtie mwana okathi kathi imakani urongo kathi mwana othomete muko mutana andikwa kwa treasury na ndi ankwenda obwira ngugechie ona ngwichiandika na wa ende bwathurire muntu tionoraga Raim Daudi gationoraga no ntoimo biashara Zai Raim arita o muntu arita kae wangirie 10 kwa garaja na 5 na ndira arakinyerie 10 oge ni bojukie into bienu bokuigwa imarando jae jatene